Sokian. Kayak sultan. Oh no. Soki apa kaki bos? Entar ke pasar jalan. Gunung kokot jalan. Pas tak foto. Hey. Dengar, kok kalian namanya pesawat sama pertanian roh? Pesawat apa bos? Sebenarnya kalau lena utang. Lu lenger lah. Kemarin lah ketahuan nih kita kejemaran nih kok. Aduh bos. Tengah motor. Masa aja ke motor? Man cuma hentar mayu, pas jalan-jalan pas beli mayu. Manju bos. Lempe. Berapa pula berita porok? Hey. Gak kebender. Dari ke motor. Ya apa? Mun bisa kok nyari aki ya. Motor siapa buang nggak seru seriak? Ya meliang kok warung mah bisa setas. Oh iya kayaknya lagi dah ya. Halo bro. Loh, daerah merejal. Rokok tandi rokok ngare. Abo posang ruwet ke timur. Oh, ini mah kejal. Didi seru. Kelang kok ketemu benoreng kok can mela motor. Siapa jal? Mungkin yuk wae tang motor es bula jal. Hey. Dibeli berapa kok? Tak tahu kene nyan pesen setas. Wae jal. Tang motor pas jual ya. Paling enggak bisa wasa bro. Dul kuing lo nara. Terserah kaki jal. Lah bro. Lah urus kaki motor ya pesen bareng. Lah jual wi kaki deh lah. Kaki DB kan lurah. Ya. Oh iya yang kau saja lagi kau beri komisin ro. Hey. Ya tenang kalau pengen komisi dia. Aku cair dah deh. Aku cair lah. Aku paling ya. Kok ini motor bos patah dateng. Yuk ngarak maren nah. Kan bener jalan ngarakin nah. Wah ada dateng Jo. Dah mah begila pakai habis oke. Hey. Apa apa na jadi puru. Mari le beli motor bi orang kerja beli rokok ay ko. Aku kan yang mau motor ah. Ikan teng dah. Salah ya bener ramai nah. Kalau TV pesan Jepang ya. Oh iya mantap ya. Dulu kau ingat dia motor baru no. Kutanya kau beli motor baru kak Wing, betul kau beli mesin saka. Hey. Mesin saya kan mampeng dia. Tering tak tahu motor baru. Sepeda baru apa? Maji saya cerita telur kapi kau tak kena mereka saka aja. Benar bi jello dia. Bi pandi kan kele pandi ban coklat. Biasa, selamatin. Sepeda baru dah, mama sih tadi anu nasok kari. Cak biasa mana sepeda baru berdesok kari. Enger ka. Pula ke kentero. Iri bilang bos. Aduh, waktu dulu going wala di sepeda dong kok bil. Bos, acura tak bultaan bos. Singa ada sukongku bos. Iya bos, ku tak ada sukongku situ bos. Loh. Masa Buat Iya dari ini ada deh.
ongkuan re. Apa kan geger apa kan dia orangnya re. Yo orang nggak bos. Re kita kadua Benak bodun nga Coba jadi na nih. Gede mo niyan Yun. Ode bos. Kita ode Hey! Punta ode. Otak tindak po bos. Aduh. Aduh jak tindak kaki ya bos. Huh? Ode bos. Dia tiag ya. Kendirian na bos. Aja kapan potoron ku tak mati. Palang dari na pun buang dah kiri bos. Berapa kena mi pas rebut? Yang kok meli sepeda kalta kali selada rimba banna. Suka hilang selagi je. Yan pak, paling potoron pas mati mesin nah. Cok kan tak tuh motor dul kuing kok cak kalta kanden. Minyak, sabik. Kaki lo, berapa nggak camnya racam di. Dul kuing sebelah motor kakek kok cak kalta kanden. Hey! Kira-kira dia orang mencandul kuing je gua. Encane suka kurang ngetung ya kok. Muni tong kak mate pas ada rimbaban ya kok. Terus kaki partaja, Iya, cek kalian. bener. Terus kaki partaja apa? Parta aja cok gila. Huh?